Bia Kamal ka no online TV channel and the mandu nisha konyak mele anong roi ne gwaseme and wala shanka jandang rawi de ka pai wel ron kina dang rawi de jandang rawi de dich men yamen gore de lar kon de la tes lo aja kan kon re ler titi uh cha Facebook da shang kot nyak shanget profile cha je nyako jek lar ni loitas no shaja loja ka konin dang baro nin dang baro ti chaja nang ke je regime chikana gorno de kan jo de ka social media de kan bat nin dang baro de tone chi Facebook chikana nang en Facebook jen chaja report chin me cha laria cha nang cha gorno ba message ba ga jakaji Facebook ko de kan ko le ngach no do na cha nang lora bang ka do mi cha jen cha roi kada mana ko kon ko ken bot der lok she Facebook team she can Facebook da she can un tel right kan do badanen nan kan ga kan konlat so ko kujamo she kan non je lora bang tel mi chala tel mistake mi chala ko kuide just she kan lo ni je jok kala gwan wo dun mi chanang then by lar mistake dana serial men chilat and then brokula realeka ko chi gorno be the same mistake run bi ko kule nyok kami ladika but gwada me kana jag message the message mo di share yekel but the good news is that shepherd file le cha jak so rami mo dong be contact tong be chu jak ki dong be information and kon lan kalat all the news outlet lan ka camera no dia ja bien link ne ken min ga cha jak ka Facebook so amagwa shana ben ka some of the pressing issue gwasame ati right content na wale kajan lera me bana full report bana jali bana right ketin content lat karodian sherma chalar yana wonan wale shanka jandang rawi raw ka pai wel ron kin dang raw jandang raw de diet jan a chang anang ka dr riek machar ka je gwalok luga ngai kon dialen wo lok re which ka juba chana raja longa tin kon lat karodian of course I ko right gore jen wo gwasme bu konti ka ngach ka tin konti lat karodian tama are ler kana me bana rach ka kwi ta bande ngai bi content lat karodian right na bana kaling ka connection ka doran shol kone unity state why unity state ci korte tuoktin ngam tuoka ki ngum le rode ban jelin kana mani mugono de kondial de konti ka ngaitin en rami mo mi gura gwase me ka no online tv channel telo de ka jika ta da gur rede ti ka ja gor jano de yana nyak baka ni ko kienten kon don kai kuma le rode mi chiega always lam ni profile lam ja check and then be link key information kon lan ka le bika chwa mala jiga ka pet no so jo on yam en bana kwen gwase men go rede lahariya ken kono ka look dakeng machar ngaza neme ci kondial tika ngach ka wo ci korche to ka unit state dio je kondial chana jaling men kula to gene men la riek kiem la de ko laro men je kone bech ata dana nuari akane de kone na karodian ki unit state nuari kane de kone na karodian ngai kone ko ran ka unit state nuar and unit state charge de kreo che ma ngai kone te gane di shunkel ke kirmi yadit gane di shunkel ke nuari bana lar nuari ko rami mi shunkel ke dakar ma chade ko lar won banere to ti cha weekend cha yarto no shunkan ke kir no gane de mo de ko lar no ken kuiran kujimalade chikan lat lora bang ke the willingness gwam ni mo kwatar gane nuarten no shi jandanan ko ko focus ten but bana jela de wonene te kwa nuarte ken geteten kwan wara to bana ke mention tandien no SPLIO mentere wiki unit state no kanete mo nyone nuare no kan nuare ko ana ram shunka dak machar anwar ko ngai kon de alko lat karodian shunkon ke kum SPLIO ko jene dane na ko kon ke kwide ko
Dr. Machar Ramkel Mimo Milan Nuer Mukwala target ko jen Anwar. Wene kanete ko kien. But Georgia Gwan wone na report dan chano. Very important report. And okume SPLA-IO VIP Protection Unit. Chaka mak chedeme chana linka unit state. But anga to go mon wo ba mak. That should be the question. Ke na randa ro take because chaka mak lora ba. Mak ke ka plan mishari leka. Ngay jen wone na unit state ni chang la kora jeno ne de kon tin kan wer kan yal. Governor Anwar de ni bore tin kan wari but chakula dag ne ka. Chaga dag no ti ni de shunkel ke kir ke ni de shunkel no ke Dr. Machar. So cha ne titi chaka come order cha come ke thank you Malik Runwa. Chaka come order no yen make kume SPLA-IO tin ko ne de ko na pay ben ka be ko jena ka be rerika ngai ke jeno ne titi kanate motuku Dr. Machar ku kana support ko a unified force but ko actually VIP protection unit gwade da ne shire to kam ne kenan winimi me chika de rodian dak re gare ka kere garrison kadien me shine ri chop wel ngwan chi glutin re kormo dio je te kon yalla ngai tin re ga dan chi to ka be so me chi talk watch out cha tu cha lar no kene ko to te ka spela yo ton gore ke gwadan tikitin many am me chi ga chop you state then cha gwadan chi nyutin chi ga long tin kene te jibon ken kap kan ka je dor ken men ken ka gat ken then cha yan match cho can my can you at that time you know chwa nyogo jono ba nyoga ke guri SPLA IG SPLA maji you can de niken you can nyoko mu ku kan ke instruct no where maka kum SPLA yo gur ka kan ba ka destroyed ba ka dak ba ka ya shu ka jien shu kan kume Dr. Machar kume SPLA yo shu kan ka wonyo ko me kan ka jan mukul te ko korno chane wera sha kan nak you know la ka korenyam ka kor shop la no ne ti shop ke dich ke ne dang wana mu ka bon ne dich ke li ko ne dang wan cha mu ka bot ke ne dang dich cha mu ka bot no re kore da no mori pon mi jidi ane na ka rodien mo kol dir ke je lon kan wer ke dia but kan ti diala ti la ku mespele ayo we ma ka mo anga ka unit state melan mission na men rama sharat gwasame ko enforce me taping tabande ngai taping governor these are the people in content qua force ni SPLIG ka odor me be ne president kir ano we are maga ke wada am tigatin you can wajen kuliya kulo to not knowing that ne ko na ken wo kan wore ki ga no na rodien ka rodien on ken wor kan calculate ka go akon ban do ban je calculate a career ga mo ken to ano baro dana law ba kon use a regime nang kon choko ne 2013 raina ngure naga kon nyok lele kon use nyok again no baran tukuro dan so na mengu ariet so cha rage kwitaban taban a kwermidi taban dengai taban ramen noke nong nuereje ban me china geje ne ka taban dengai ko te ka SPLA IG medan meche jien pin Dr. Machar cho jogro cho tan kan wore cho jang no force ni daga dor kontin nuer tiket ngai kon diality ko taban ramang hatke nuari che trust dan ngat ke je nuar che je nyoko mbaye je che won no ne na benwari benegdien be je support che me ngai kon me dan chana ne ka nasir ke jen pai doge dan chenge condemnation letter micha gor ke condolence micha gor ke ta dan en liu nuar ka je micha gor ka je no nuar mun no canadian including myself no ga taban de ngai dio je mene ko kin shira mandala no kana ko kien tin kona dongo jeno den wode kan galadika but misha ben ko liun were ka do misha jen ka jino jen kwar mu dong de right de jetu but you are simply securing your position ko dongo jeno dongo jen dan ba jino ko je an aram mo mane men de ko laro wero so taban rami mo misha ngai no wal ne ka rundi al shewa you know jen ran SPLA IG agent take force and then wadi ni SPLA-IO wakama order micha kame president kirme yadit ko diala tika dicha coordinated
ne to wan kan wor tiken kos la te ga survey milat ka online eno ne taban ngum le de mishit kana makaje taban de ngai ngum le de mishit na mo ngum logo nuere ka jaman ngum mishi guru jeno ban nuere bakale de ka jen shi nuere jen che dier ka tek nuere ga nuere kon nakka jen dier jen ka ga da karodien dier jen kane de kon te juba kane de kon in chat side ko population ke liu tera anyok jen ngaje jen o te nuere chop ke million te kara fuji kem te chuch kata dan let ken re wi ka so sudan ka gwe ken wang dien ala rana alar no kwara kon te re wi juba biga mugo abi ken lat bad yet tel mugo am le rod la je ken de bi ken ne kon te la nuer bi ken ga displace watching no rob kem ne di altikan kai dp kem ka unit state right now ngai kon di ala titine gonda di ala kon den kon nuer shanka ni rob fuji kem kun no kon di alteram loga but leader tin kon la kwar kon akane content chala do ci kot ka kam long jaga kam bom ko bige ne kien be kan dier ke tik dien what if the leader the direction che nyoka muko je bat lo che do bu ke je che la ngach ngume de to tabande ngai arami momo markene kir ne ka gwase dane she jien ka dr machachin men ci konaling ke 2016 me ci korme cha to gwade shi deini ssp diap kene deini spla yo ci ganyentin ka presidential palace rewi ke juba me ba Dr. Machar baje de na ka choro da barka ne ka choko Congo choko Khartoum from Khartoum choko ka South Africa ere ina maka ne ke jienda me sha ngaje che jien itabande ngai she speech che jamek dio je kon dia chane ngai itaban che la do ne na jeno reg ma cha logongu lokama che la no en Dr. Machar che be agent the first person ki first general michi pen wankur you know michi speech dane chalat michi agenen generation liu ring Machar cha bu cholo no jaram dane chi liu for the first time tini ring chi liu before ring Machar you know ke speech dane chamek tabande ngai cha ja kwan la first by president and that was the time cha tade ki shiande che je ger ke je ko banwari bekala de me cha ja kwan la first by president that is it to chare to ger kanwar completely we have all seen that native kon la loyal ka tabande ngai ka native kon dong je dor ka je ki je ga kwen ka je but me rami mo meloy den wer la talk does not matter ano cha mo ka $1,000 ki $1,000,000 ko benwaru ki dor bi ja paru je ka kwi kwan this is very wrong chichwa ko jen chalet Canada kama charge jogre che ri cha kwan la first by president then after that to win wer shoka nyoka medaka ke daga ne te kon te nyo da no shunken kel kering machar mi jinam shunkel kering machar be destroyed so ci kono wan chana kanen wen mo ci konti gane te chanwore ayu lok baden tam ci tame ba to gane ko kon were mila kwer la jena then beramo ba jelu ko mene diala konti la nwere ko ram mo kwa support nwere na made kon bijeno gwaye na mo jeka chene tu wan chekanen ne ru wan to tin kon la mala roch no la leader la ja support teleji they are teleji reasonable no ba la ro ngaka ko chon ka kwi ngaka kwi menen I've seen a lot of people right can against Dr. Machar ko eri Machar jene logo mal I don't see it agwada den chireng Machar chamal chaje luka jammo kereng Machar jaram dan dong mal kar so Sudan ke liu the whole South Sudan in general de ko lar no ka siyasa ka ki ka politic ke nyok re nwerbo is the only person malaro ke kwi mal ka spinya ka dial malaran kaling la tok de no bramo bi lok ko chala ranga ko ngaje ne ringwan dong me cha da mo cha pin position tama ka dong there is a reason come and cha kan position mo bramo bi nyir ka je ngom kana kan position jin gur ne position wal go no so Sudan bakwa mugo no position which mean that jin point jin ram jeng ne jen kan dial to ala 7 people it does not mean o bija force ki broad force no e kwan ka banan bewla ne jin position nan titin either a chan kana kwan ti ka riet mede lat doru mede dordere kan ka ja not when chi ram mo chi lok ki chi nyir ki chi la jor ki gurje no bitigre bije bat den ba ju kula no ne to chi jen ta dan da let ka ja reng Machar kana logo no bi mal beben 2015 16 me dane lat kamal kwana ka 2015
taban de ngai kan ire kon la peace negotiator, peace mediator, kan ire kon e shi we ke juba la o ken kel ke is ke lo le chicken rodin kula lela tamalo ga jitar Dr. Machar, right? Chigaren mat kir mi yadi. Ken la wike wa mal wa jalat. Mal lat ke jene. Me to kur tarmuka ba lugu no kwa jalat. Ka kur ngai kon manana to. Misha ona the root cause of the conflict ki me to civil war la ja doing ke pin cha gur no ba jalat. La no alat kenungu na wuke election. A transitional government akwa je form. Na wuko ba ku inquiry ba jalat. But rekel makan ngaje kene ideality ki ngai kere ku ken ignore nije kir she national election to accept loga national election no ba jelat ajene dano ku 2013 ko to ko je koromo so ko ndi alanen medan me shala no ba national election ba jelat la ba with bala democracy ngum mishala da kir te 2013 civil war je to jangan target January ga target January ga nak ngum ci dakra ma chara lel ci dakra ma char ci jen ci rodo wo ci reewut ko logo jeno dong bele te kariem be bullo njen ta la lat kerami mo lokor ada wa che cha to nyot re wiki juba to jen and then but after jende cha nuri alo target ko jen anwar anyo kan chi reng ma cha garwa chi jen man ta bande ngain everybody mala politician ka anwar re wiki juba ka gwade dan ko to je 2013 charin bar re wiki juba ngum bar ro do je mi gwe no kir me la de fair michio kwa targene yen nuare no biarun ben nyoglo do no wala ku yen ala mission don kirma yade do yen nuare be yabat already yen especially yen ti adong yen content yam yen dit ti adong burjeno be yar be yen nak be do nuare be chutelot let's say right now kan di nuare content yam mulo kan nuare whatever the time man dan michika liu ke sikabat e men dien ci kana bañ piñ legacy men dien ci kana bañ piñ ka ngane kan ga jagal shupo niam gwada mi ko right now can this people that we are talking about shika holy enough ko bike jen the time dien chaben ka tam dien mi chaben ngum shika na goro bi kan war bi kan gala de ka gaje wono be mamten ko I've seen people to chiriar tela kwar dit kan wari wala na jen already bala liang je ngage itchene mel but they done nothing tel mi shirana lat mi de la ro ngage chen wari gala de ka tela duwa jin alami gwado jen ba yeke gaje but at the end of your time nichi mi je kshebula cha I remember that all the good stuff in konechila angum medir nwer ko der kallo cha wodi ala nugdu ka community chire karami mo me kwenchek mala live ke la ja sacrifice balaro re bot re rienga re jotni whatever happened ka that marriage wa be yik honor ka be respect ka shije be break datin no mo a commitment kaje ano ba dora ba jaladika jenta da ante kado ban mission ci jabat den ci law kwani mu do dien ano dor bi law pel ka ngi je no dor kwaje target ka nakaje what does that define you ba gu jino jin ci ne ko shika betrayed ke ci kallo ke ci ka ko jala dan la lar ka je no so me dane nakaje ke 2013 ci arun bar india me cha ben jegano binalo mara chwa tabande ngai gane ko ken ko call right kwiden wala chwa ga jako bi kana mediator chwa mal chwa nyoko mun ngaje 2015 to ko rewi ke juba in a state cha da kama char nyok cha de cha gorno bajena chu de nika chu ko rodin chu bare wi ke jekke chu kan ne de ti la siasin ke politician including taban ken ko ken chu do rewi ke juba me chu do rewi ke juba dan chwa ga lo kwan taban ngai chwa kwan ga gwada kama cha chwa Ezekiel cha kwan alo Minister of Petroleum. Look at that. Chaji lo moika position. Go gurga jeno bi anwere ko kien biaka kok. Biaka kok you ko this is what happened. Lakan alara no ne I've seen people ko bel ken Dr. Machar no reng Machar jaram dan longmal. What they done me reng Machar me ko juba. Let's say 2015-16 ko cha de sabne de mal de jalat ani choto. 2018 me chamal cha ta nye ba de chamal cha jino. Reng Machar jego no wer ke juba. Reng Machar gwado ma chwaje lok cha jego no jina angu wilel ke juba bon che jo che kon mal che kon accept chana mal chana accept kani chine buwa che we ko cha demand international community ko kani de kon jaga so sudan ko baje jek
independent cha jeg ba all the struggle la liberation struggle ke liu lat ke je through international community mitale ka jaw katin kon lat ka rudian ci South Sudan cha de kwa so ku je mo bana jaw international community bana jeling ko Canadian content kwa mal kwa jela lat calm down Canadian then ci ma char jo ko juba me lat ke ne kon dia la ke ne na nyin ka jang ana nyin ka jang akon ci jien akon ci wo ka juba belke reng ma char ka duk ti shop karaw ke jo reng ma char jogu jeno jin mun match wajin non match jena nyam ko bana nyin ka jang ka gwantar ju ko gwantar rawde me chawe ko jena dan tin dungma ni kel rawde chareng ma char jogu no jin ngu mi gur jeno bana mat karama gwantar ka jemo ke kirma yadit jere ma chala ni won jena ma gor kona mal kir mi chen no ba kuin kwar ba jelat ba ti dial ba ka par telere chana mal chana accept but from there kan no in stay ne re kona te kel ga je chula ti ne kan loy wuka kara ka ku me ku kan le lok ala ku mi kir mi yadit jin lok jin ramamo jega na chimit ke je but bir le ka je le lin law mat biro la benten la enemy dun ta ma char ka jino no ko je no bi mal ba woniam how namane gui kona di ajina kir rami jak anjina shi ademat but still we ga jaw yen mat ka biro lo tan karamadan kumal ku jela lat lo bele la ganis je chigere ma char chamal che no ko malata tin shi allugo ko chi ga mat kene kir ma yadi da malbe then chira ro la tiay chile tiay nyok le lo ka kir ma yadi ala randu bele nyin ke da kan ma char nguna mo nyu de jeno de choli kwich ngwani ko kon gor kon ban ngwak ban kalata gwa commissioner mo shirega mo choda lat ban man to kon tin jenene mi ana ko naga 2013 na kwa jen so ke chana leutin cha wewe but right now gor ke jeso Sudan betikama mi chogo to no kwa community do kwa ji use no bikanak ko look no jin ku ke intimidate no ju ke no yen tayen yen na lora bang by the way ko na se je to lora bang teramishi orchestrate kan ko la politician che men chaling but community ngwane nuere kan ko na shi jig bay ko most the time ne ko la choje jig long ke ngwane yo michigan choy kule jig bu chu tell another alternative the no bekan kur bekanango jen ta dan tet bala ke request let first bi ke request la no gare na mecha bet yena shi kon ro bulon ko bana teke a very simple thing bana mo cha request mo cha de loka jen to be dan ko kor ko to gaje so me bi angaje no ke me ku yena no na me siase man yam bi angaje ne yang ma char kan wo kan nasir an wo we jinasir we ga jogo no yada kum yad jamat yang ma char tenika juba ala ramimo mete yena sherba ngai kon diale te yena before akani yen dio ye kon diale kon mesin kon gaje yang ma char cha yen jena marbus tere we ka juba jangan ro tele melade and all that but yang ma char live in international community and wo ba transitional government ba implement ba national election ba jelat ka national election dwal ngaje dwal kirma yadi keje so jenta dan de tin an mission na mo jelli rek ma charamon so kada di Allah request la jalade shi ba ji implement dai ka chero de permission no ba malumo ba jeno rewi ka South Sudan so di al to ko digital ka kor shi me ci kono kula ngach kan clash ni ka nasir shi ka first time shi ka to kuruntung wan 2019 2020 2023 2024 berga jen 2025 amen but te kon ke minor lang ba to ko de ni te yeglat kan kare ya bu ran bu kan be kan dwech bu ran bu kan nakki ba gala nak ta to ko de ten ko te arte tin ga gwaze da ne 2014 ne da ne shi kor chero to ke le ne 2013 2014 me shana sar cha ke be kan ka tin wore of course kan wore jak nasir ka kamo shi kan tin kontin na tin la jor de la rodi a chang na ga dan nak kon ka juba ke 2013 tin nuati ga tetin okay nuati ga tetin jen dobe dan liu ko kon but bu kon jor bana ga jogo no ka yelel ngo ka yanang na but jor la let ken ku kan la kon ne kon ti la nuari ba kon kul bu ne ga la ken ba kon kul bu ko ti mente mu ko kon ga unit state ko kon ka panal ko kon ka jongle you know ti dialati ka de lat ke na ramdan la gwanteran ko la te ka office nyure te nyure mit the kameda ke piu you know sitting comfortably
but God me kwala kwajile lat is did work kwala lat ne ko la nueri kwala use a slave na mo jatin no please gor jeno dere shark ku society ko do so mi chena me men belke tabande ngai ke je wojen a kwer no ke ne dial but che gwano dere turde dere je yar ka che tung yar bani ko kan wana dial tam right now changa jeno taban ram kel mi mo we ke no den wade ka lo bat cheken ene ba jukule no ko jamo right now she ne ready to go there and there char medan kana ga la lingan je taban de ngai ngai ke je mane dit ke diala kon la ket ke je ka ket je ke je so kwer mi din ngai ke anyone mi rami mo dong cha dap ko runte ko ne chi dot jok 2000 we jok and then there ngai no taban ngai taban kwer mi ngai ke ne dia everybody but right now ke time me che dor che ben te ka tara din but de kon jogo no ne shi chuon ko kon no jin bu jogo be je we are 10 kene ko please jin wara mom ling na me gor jeno ama changa briaro chu jogdu chu mariet neko chu mariet ke amado you know kalam ne birar bo bi man danan guji man de nan nang niam bilat anyok kwer ni chiang la lim neka la mali la jalare be apologize changa jeno chi ramadan dan men te gadir the no kwer mi mo ba gori ramadan chi jala jor be gor no benek ki be yen ki be la de je so the more change define jira mo money chi jin kwerm go already kwerm go rami mo me dier kaneka ke ba apologize me take a mistake me chiro de lan me kana ngach but not when you are doing thing directly and then keji cha ya forgive me no gwa ta jor another thing man bi ngaje long power is not forever long do me take ji la jena chang ne kirma yadit long do already is fading da kama charba long do bo it is fading so kan luang nena di alto bika ben pin bika tel kama ngeje no luang do bejen what do you think mabuto ka tinete kon kule chenga jek kulong wode wukan kam don ku kala jingno bika bom ku ka bom kan kule jek mu gije de kanala kon yalla te ko kon di alko ci kon revenge kon abalat bu kon nong no rodan ko bane mi jeng ma chala radin bane jakamu gwa ko gwaten be of course there ngi jeno tik kwak dial you know tik drill tik torbili you are living in a good home you know tik tower ma pit quite go re drill ku ga no ku chan ku le chen refugee camp ke 15 or 20 years ka jeno chamene to go and yet ye gor no de gat no ram chan der mu gwa de le je ka ta dan te ge na me shim mu gwa de cha manyam en bel ka kwer wa kwer kwan ka je ko bene ka bagala de ka wa kwan ko nyal but en ko nyal te ka kwadang ro kwar che ten jaten kana kwer dan ndong bene ka bi ka lele bi ka nok ki bagala de ka chi kwer mu gwan ngene rami mu gwa changa kwer mu gwa by the way la rami jegbo me leti jega lung la ja convince abroad read ka shango ya dan ene ka je ban me kwer me ngeng cha chu joga nga ngungu na metina den ba chu gor je no ba jabat jin kwera mo ngode tike dio dumala rana charba ka wera be guje no refugee camp mo to million of people te la no ka tin ki idp camp mo metega bentio tega juba tega malakal te anywhere around south sudan ki around the world ki around east africa ke liu dire ngaje no nuari te kare shushka medit ka jin la wang den jin kwar mon ba mi shi dier tele me dong de gwa ka kanite to but bi ngaje no one day ba ji dwech one thing I can't forget all the time I can't forget no code nyal guje kondial ajen melara la mi jer la le de money you know mi mo shi mo gwa another thing jiran mu gor jiran mo be convinced ke be mu gwa bela please sure we are with the karar jin be right direct jin human being take a feeling gorjeno bi kwer mo bi laduna lereje George alinga you know kwede nije ko kwede George lo linga rudun batele kwet medera radi ndere joge chede mto but de koran jogo no nene please ramadan la wang no reto to de mu ga de lat so kije mone adera ndera duna madan we kuchi gwe dera jogo so na me de ko kondial so tabande ngai ram mo den wede ga de ka right now che feel ko den wede ga de ka ke nyire ka nga ke nyire ka Dr. Machar so na me dera mo gam de ina no di en wale che kondi yala ngaji no ba Deng Machar ba du ba je to kon wale ka lu ko mo wa dio je be in two ways ke ba tok ka godro
manyam evident te shall provide te shall ngun was it an lokajetin ke 20 jen October 20 2025 the changa jandangro kapai woron kin dano jandangro dejeme all the evident te shalat riang ma char chaje lingen ojen ram okay lo no chaje connect ke rikte ko ne to nasser ije ramadan jugna no ya yada match ki jen ramadan jugna ko mobilization ko jalat chagu je no ken all this evident ke weak evident en kon kan tin gwan riang ma char ga jen tama chala do katiki tolot chatel evident to kokien no ko ro ni kan de konti la police commissioner ning jib was northern bargazal so me chaka ben evaluate on some and wore kan ne dial kokien til la analysis we can chagu je no she evident shi ka weak chi ka tel power so me nyodo di de dak machar kene team de ka dilun lo chi ka de ngura ti gem right now ko kan judge ki je loken kan ne ngopin an walle ka chanyan dang rawi de ro ka pai wala me ba jojen go baring machar ba nyok manang je ka court kan je kwara ke special court and then ba do badan and be now nyam ko je ba jo nyut ko what ngode ba there's more evident but evident chalat go asame ke serious long ka do badan lat kan je ba cha ko evaluate the note reality ke going ne kan gwan mi chite tin kan ne tin ka larje no jen ramadan antikalat deng machar min no je long no de coder continue on wenedan dong tel mede yela nangten but lede je ko jen charge for zakir ano jin lene team me ba ne te konte te ko to ko tikitin ka nasir ba ka realika and team mo me chi realika lo nang kana then to ko you talk from there kware machar ko ele bele no jin mo kan ga longa control ana mo karo ada jena dan lelmu ajen dan nyu do reng machar tele jetit ka me dan chi to ke 2025 to corner tenane ki ka pay dio edan so right now can all the evidence chagu shaki evaluate ki chaga par chaji no ken tele kalot alogo ejeno and case dong ba ja John again and wale ka jan chianga me so what we are expecting right now o bring machar barar kan je kwar agenda de tin chengnemen regime men te kin me yadit kan je kware tilan nuare chengnemen chokan dak machar chagu no ti diala ti tele gwa bon yamten tele way out another thing be angach ala kore katin and tama shirmangai kona tuoko ki unit state tuoko western equator especially western equator right now charge abandon dor chalke naguru changi unit genten amu me jenji unit they are there to save life lar kana wuce budget yetel changi budget changi yetel le retin cost tomorrow mu chete gare dong de kana de kana sa but chikana abandon chikana ngaje no rek jatin headquarter ni kana nga juba so we mean that place down directed in juba within juba so jo me de yana ling ko kor baden be ban ripon ko kien bu kon gala ling right now bana gor case dan and latke and wale re wiki juba ka ta dan and gwan kering machar ga ka dom shajen ka chaje ga no ring machar lora kan ne dial ko na tikakel shingne men pot kang chol jaram dan kuna base tin longo no jen te ga $30,000 teacher kam nur wayami ne me ke lu tara ya ka ito che terrorist che ga fan ti diala ti ke going ko ni shak chang la latke anetin kontin nyer ke jike tin logo je so jo me gor jano de yana ling no kata danan chi na me che tuogo je mi jina mi jidit gwas me kan online tv channel gor jano jin der channel der support der je nyane ko ken an ban nyog je ga lero denen be chuje pel ro jano jin bi wanted gwat me bi ka nyog ne ko ken ka bi keling an bi atagmal ban nyog